Ajijimi boro kwa Suret Primary School bian neda asesenere kali aitomona kanya Apetor munio dukone lokalaunan ajaya josi kojasi kozosiolo ageresa nwe jijiro ibora bui telele lukumi lukai Kristayon Bishop Kosea Odongo ngesengane nikinte puchitilo neda bui ninge kalialu amina nar kitonates hapa na dio tolmo kberaberu atengara kinan na ibusa kinich apolo kema meje kloki raya beruna yaranja ngarain asamu kerera inakun iboro kerera tilukun kwenye butaberu na ngaranja ngarain ngaranja urikini duwe ngaranja julani toko kuna raunirwe ay ngarani jo ay topo teterejeuni apolo toma abuda etacha webe eraya twane kino bakore aseunete na kangoli tunganan Luminan na kurungi kwenya rosa balebe ari urikita juwe kia sichen pamela dia kautukun kwenye tuwane kiyo tomochian eradia karet kira seunete kun che kotoma omogolen lo apotunera ino Sky TV lo na sapoti sumu notoebe pote kesa edare dukono kech kitona washa ano na dana nga wene teta pupunge jok nanga dara ka kale joko kedo klinika mambo ngakote che kilu padanga wene teta mpungu ro klinika ngoi chalis atona richa kimo kedanis ajanga ya lama no mama sina la joka mina kaberu yele na ngiruka kapa kaberu hele mina ngisi krenda ukera gewon duko kinoriso na beresi ya wala bena nara so duko ana lo suka yatakti no ya mina narkira ngisi kare kajara aberu ke Bishop Kosea Odongo toto Grace Odongo nesabu ichori mugolen arau tulwe sala kinete minanara ichetungaro katakiro ichakare kilut akoto ngai sinyiko kinese be ara de ro katakiro otamatani pedorete anyene be temo kinete sakirongun osereta sala kinida tose petangun ai todo ni tiakia tonare odare je jationi sidumujo nyo achiois mana dinye perete moin ipolisi na mamite moinete politicians na mamite moinete imakeda mamite moinete but I have good news for you ibo muteze ja Yesu Kristo ingware ni Yesu ona itemo na chokisho kere aitemo na ngaje pena ronon aitemo na nyamela ronon aitemo na dukonela ronon member la parliament lo sorti county Patrick Ayeku loda bo kora kingole mugole tilukumna kaisakany ngesabo limo ebe achamapugana aike una doketait na Suret Health Center 3 toni kwana Health Center 4 the parliament lo Uganda ai kwa hiki ni sirigin Suret Health Center 3 1.5 billion isirigin una dauta lomon Suret kwa na bedai keki na Health Center 4 okarubo bolo ikaveri nisite tem anwato rikini oni alupo kwa Suret ada upapa president kele parliament ai tutub adukio ne technical school lema ikitai ateker ejalu memero school lejauna Suret ne pene Thomas Subanano nesda poni doko kinere Kristayon akwate unikeda kaisa ngona kani na nesa sakramentu na yat na washa kotomo Kristayon lokai geresan na washa ngesi epeta lokalauna Godfrey Ojore TV East Soroti Kosea yala no kanipa